اب فرماون یل تو مے بنیو کھوژن ول کیا کرو پروردگار عطا وچھو کیا کرو عطا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ تمو لوکو یمو ایمان چھو اونمت یل تو پنس پروردگارس بنیو کھوژن ول ترجمہ یوت کر بہ بیان یجعل لکم فرقانا گۄڈنِچ خوشخبری بوزناون پروردگار یم سات لُکن آسہِ نہٕ تگان حقس تہٕ باطلس تمیٖزی کرُن تمہِ ساتہٕ دیٖوٕ تُہۍ حقٕچ پہچان پروردگار امہِ کھۄتہٕ چھا بوٚڑ کانٛہہ انعام گۄڈنِچ بشارت تۄہہِ دیٖوٕ حقٕچ پہچان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ گۄڈنِچ دوٚیِم وَیُکَفِّرُ عَنکُم سَیِّئَاتِکُم یِم وٕنیُک تام 30 ؤرین 40 ؤرین چھو بُرٲیی گٔمژٕ ییٚلہِ تُہۍ أزکہِ بعد میانہِ دربارٕ بٔنِو کھوژن وٲلۍ 40 ؤرین ہٕنٛدۍ سیاحت کَرِوٕ نامہ اعمال نِش دوٗر پروردگار